Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pare, at damat gayam ti agkasar iji amyanan ita. Kastaya? Asino? Kabsat ni Dino. Diyan nga kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo mapantay lang makipangan. Saan tayo ko man na makiinom? Amangan ngamin no, mapalaban tayo. Kat saan tayo makatrabaho yung tunbingan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom no kasjay akasaran? Siyak to ti makaam mo amang itulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga rod. Grabe ay nga mawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanda ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amu tayo mutan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jay intun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Sana bale. Saan mo't nga agwalwala ni Manong no kasjay anakainom? Sumangpet tuladay jay akabsat mau. Ungtak manay. Nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Saan naganasan ni matantain minom, tatang? Napan kami ni Jay kasaran. Kadwak na dagiti gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Ah, Kaano lang hindi napan kayo jay ili nga iminom. Sa ita, nabartek ka manay. saan na bali, tatang? Umininom lang no kasi nalpasan di trabaho. Mala, awanin ti ado pa asao. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ako ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Naldawana ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Ako uwan nga rod. Sana ba nga din ko? Sumuragak inton bigat. Ay rumbang laang. Amang ano ray ta pa nag-absent mo, asaan avalid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti panagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Tatang? No kasday kumamad nga amo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamit labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay katday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo dayta. Agyaman ka laang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Tatang. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya dayta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat la tamat, Auntie. Imawagak, tasaludsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti umay ko, Auntie. Kalpasan ti dua alawas, umaya kun. Sige, urayan ka. Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ulan ti aglako asisya? Kasapulak at talaga ti kadwa. When, Auntie, namnamaan nyo ti umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigod apag trabahwa. Ay maragsakan akunay kaanakaan. Simangpot kamutlaangan. When, Auntie, ay na, maragsakan akmat makakita kada kayo. Nagyaman akno kasta. Mala, agin anaka. Kalpasan na. Mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta.
O sige, auntie. Agyaman ako, nay. Ay na, nagmayat at talaga dito yung lugar yo, Auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berde amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wan nga rod, Auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Iso nga amok ang magusto am dito'y balasang ko. Well, Auntie, masigurado, agbayagak dito eh. Ay, nang runa, no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Anya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, ikaw na. Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang, wen? Ah? Ay, saan pare? Diyak kaya't timapan gumatang ijay. Anya? Apay nga Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita man jay ibagbaga ni Benji abalasang. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numutlaing. Winan. In ka man kitain. Tayam ammum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidak ijak kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... iti arak, ading balasang. Bigbigat pa'y laeng? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manong arod abote ti arak tigatangam? Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabiit lang nga rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuok na. Ken nagsiksesi ka. Sapay lakuma. Tawam pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, agure ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ha? Ay, wun nga agpaiso niya. Ngam, saan na bale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapno sigurado. Ang mga nuad da asawa na. Ay sos, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyantan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon no balasang paywen no saan. Ne, ayan nan ngay jay. Balasang anak ko iti arak kanyak itay nana. Ni Clara ka di tidakdakamatang piolo. Clara gayam tinagan na. Wen, napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Ay, gayam, nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Ay, wen! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Ay, apag iso, barumot ni Rindon agayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramidam ita.
Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka mana mapan gumatang iti kape ken tinapay ije tersena ni Iseng. Wan tatang, yagyong nga rudan ti igatang ko. Ading, siya akong timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dayta kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga ruday. Oh, itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Tani, agburak ton di danom. Apag isunog subli agkapitayon ton. Anya tigatangan nyo, manong? Ay na. Ay sos, nagpintas magkayam dahito abalasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, wan. Gumatangak. Kapitigatangak. Tayman Benguet Coffee, ading. O sige, mabiit lang, manong adto yan tigat gatangam, manong. At ito'y matibayad ko, ading. Ha? Dayta lang ti ginatang mo, ngam sangaribo ti kwartam. Ay, sapay awan baryami. Kastaya. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, manong, apag isunto asumangpet ni Auntie Ising. Pare, napanak gimatang ita iji tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga jag bambanta e balasang. Katuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na adak da ji abalasang pare. Tulungan naman. Armak da jay. Ay katuan na. Day talaga yam. No problem. Nalab at persay taksamot tayo. Ani, apay anak ko nam day ta. Una, tamanipod nakita da ji abalasang. Jakmatan makaid na mang pampanunot kan kwa na. No kayat mo, sarungkaran ta inton malam. Iti kasta, maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin manong. Ngam apay nagsukat ka pay laang. Adda ka di papanam? Ada na padaga pa panakadin ko. Ay na, no anyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang ti papanan mi. Di kagda na kadin ko. Inak man sarungkaran si balasang agbambantay si tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tatang kat sa pulan na. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal. Maaglaang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasti nga ramid na. Amang no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Ala, bayam garudan, ta siya kung ti makaamu amakisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Makiyaman mo aklang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutlaang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartak kayon sapayan. Ala, agawid kayo kitden. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon.
Ay na, anak ko, sakbay nga agarem ka, baliwampay taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak, barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimom dagita bisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, liklikam mo dagiti bisom. No panggap mo ti mga asawa. Ni tatang met. Pagsayaat am ti bagbagat. Amin na bisaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag a masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Ah? Manipod ididamo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Pangasim ko ma. Di na kumaliklikan. Amok nga adudag iti agdat-daton kan ka. Ang panagkunak. Ti panagayat ko kan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara iti ayat nga impudno ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon apalagipan ni Tata Lando ni Rindon anak na. Aliklikan na kuman tinalabas apanagin inom na. Iti sabali abangir. Napanmat ni Clara iti tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rindon abalasang daytoy. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pangasim. Di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdat-daton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinay dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma, tadi nagtupayan. Amok nga doon dagiti tinay dandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamartekak. Aman nugalak. Agam nakasagana kang agbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta, Rendon? Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga rod pare? Ay, kunaklakit din no sinungbatan na kan. Saan pa Ang amok nga tanamnamak kan kwa na. Ngamin, di na kumapalubusan as sumarong kareje balay ni Nana Ising. Nawan mo pa nagusto na kanya. Ay na pare, amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka, adda natalgad at trabaho. Sa bagay matgid niya pare. Kat no idilig ka dagiti daduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden, naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya't asawan day tapa nagsanay mo, balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa?
Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kayat mo asawan? Diyak ka mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti pilyam. No asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka mo't mabalin adiktaran iti day taaba nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka. Pilyam, no asino ti kap-kap na kam. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin nga ipag ko. Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Intun kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumarsarong kan kuana. Anya? Amok asaan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Di mo salud-sudo na din ko. Basta siya, amok na kita. Nay, makadlawak Apay ay tatang. Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartak ni manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Kung kunamla day ta rin daw. Amaw katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Anya mala Sapay la ko mga raw tagbalbaliw kameten. Nunapudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribu ka na. Ha? Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok ang matulungan ka iti dayta. Mariribu ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Angam, no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakkan kwa na. Isu na laeng, tamanginom nga men. Auntie, Ang mamati akabailan na dayjay ti agbalbaliw, para ken ka. sapay la kumatakasta nga agpaiso. Auntie Ising. Nay, adda ka matgayam dito, pare. Kunak man no sinarongkaran ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso na nga awan trabaho tayo ita. Nasakit nga minti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man numalim. Tama pa na ka talaga. Ay katwon Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na, pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigaten. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik nam. Uwen, nasakita talaga ti ulok. Nangrugi ni Rabi, aging kaita. Angin, imayak lata, tapno sa rungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo di balay. Nakunanang anda ka no nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen, Agdat-daton kadikan ka? wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa'y. Awan ayat amariknak para kan kuana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat,
Si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikrik-nak. Ikarik, saan kan to apulos ng agbabawi iti panangaklon mo kanyak? Nakasaganak ang mga ramin dito amin. Para kan ka. Agyamanak no kasta, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnamam dayta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kang kamang inumak. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklik akong tibisyo. Ipanaknagkawon ka, tinapod no panagayat ko. Nukas ta nga road, agpainom kan pare. Anya? Nuar arigen, kasla nangabak ka iti loto. Gapo iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man, ado ti agdatdaton kan kuhana. Adapay dayo, magapoy jayili. Ngam, sikat ti pinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakaanak latan. Ah? Agluto tayo uji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Inkarek namin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod dita, di ako naginom. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y ti sukasap sa pulom itay, na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumat ang dagitay lutluto yaw. Ha? Wan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamit gayam ti masabat ko, Piolo Barok. Ay, wen, tata. Siya nga road. Ay na, maikawa ka makakita kan kang agmay-may sa anabartag. Piolo. Mangsapul kamit ni ti balasang armam. Tapno malikli kamit ti arak. Kita man ni rin down. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod tata. Awan mati balasang amangayat kanyak. Iso gasat kunsa tikunadang baak. Ay na, sasawamad, Piolo. Adda ka di mat mayat abalasang kan ka. No kastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anakiinom kadakwada. Ha? Maikawag pa'y na makakitkita kan kwa ng agmay-maysa. Ngamin, numay papanla itiin inom, da kayo ti kanayon nga agkadkadwa. Nagbalbalew akong tatang. Kan, inkarek aja akong sublyan tayo ta abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kat sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wen tatang, madanon to dayta. Hello? Hello Clara, naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo et. Aywan kayan. Imawagat. Taawisan ka kung maarumor tayo ta. Numapalin Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito iti Teresena. Sige. Umawag ka nga rin ito madamdama. Noan niya ti kunana, ha? Wen, Rendon. Sige, bye.
Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sag paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amomon dagiti banag anasaya at kad saan. Auntie, Ala, agrubot kakit din. Siya akong ti makaamo dito i-store. agyaman, Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay manong. Nalabsak da manong piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din ano adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Jak makiinom ka da piola. Mapan kami ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasaya at no kasta, manong. Sapay la kuma, tagtultulo yon amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Ala, mapan ka nga rudan manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makaam mo. Ngam, pasig nga agkakangina ti menuda dito eh. Mabalin mo't nga itilatan ka rin derya tinapananta. Sana bali, tasag paminsan man. Kain may sa. Tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na. Si kala ang tinangawis kanyak amangan itikastoy aklas sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan tagurdera ko niti kananta. O nya, nabannog ka kadingag paspasyar, Clara? Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Una, ang amangan mo't na aguro-uray ni Antim. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asika ti kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Kaputasan akas dyan ni nanaising kanyak idi. Ang ita, agtalagan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas chay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo ah. Tikas na. Saan ama po ka ti pa nagtalagnakan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti pa nagbalbaliw ko. Isong aramidat ti amin. Clara? Anda ko kaya't kong ibagakan ka. Sapay la ko tasan nakapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day tanga ibagam, Rendon. Agkalay sata ko man. Rendon? Amo ka maklaat ka. Ang noon niya man tisungbat mo. Aklunat. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kastaunay met aragsak ni Rendon. Gapu ta iso ti naklon ti balasang. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rendon iti taraon.
Kas panagyaman na iti panaklon ti balasang. Naragsakan mo ti amana. Iti saan ang nagbayag? Insingasing ni Rendon ken ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaisa maklahing. Gaputasan na kas dyan ni nana ising kanyak iti. Agamita, agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo dahi ta pa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalaknakan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, ada ko makayat kung ibagakan ka. Sabay ta ko ma. Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kayat ko kumangag kalay satan. Rendon? Amo ka maklat ka. Ang amno niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita, umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman ak. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Wen tatang. Ay nasayak no kasta. Maragsakan nakpara kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yu apa nagkalaysa? Sakbay ko mamalpas da ito'y atawan, tatang. Ay katwa na. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mo. Saan kat aday taarak? Wen tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Sikakit dimit. Ang magyaman naklat ha. Isosi ka, mangsapul ka ni ti armom abalasang. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyom. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamatiak iti day tanga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalay sa? Isungarudon ti asikasun mi ka ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito'y lugar tayo. Anya? Sikakit di man. Umay kakitin. Apag isumutin na pangal daw. Bangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong mutan kinimanang Clara. Wala din ko. Duwalangin alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita? Ijay ka di ayan da rin dun ti pagyanan yu? Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon, nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan.
Di mun panunutan ti marami dito'y tersena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo ni Rendon. Auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa lang ama pa ni Tersena ni Auntie Ising? Lakay. Madikin ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kad may isa, mawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalang. Sige. Ala, inakon bakit? Amangan numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apin manaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana ko man ang asawa iti sa bali. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamot kaya man. Pangaasim, amok nga dapay lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie libak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel laang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Pangaasim Rendon, aramidam kumamot ti amin para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. When ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat nga manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napanan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay jay nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga'y mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpot ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakala ang rin down. Nagpatpat na gayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Narapian kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara adi na makontak ti silpon mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, yung kakitaan ti asawa mi jay sa ledyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mangpet kan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit? Adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agina na ka nga rudan. Amok anabannog ka. Agpeles ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo ten agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ak. Sige. Agyaman ak unay, bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti adday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. To'y kawas na. Sa balit ti payod na. Sigud mo't asana kastoy ti angot ti kawas na.
Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kuma ti asawam. Nor arigan, panubok laang itibiyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara day tangar aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-isistoryahan ta. Rendon, apay akasta ka matan. Idi na minsan, nabartak ang nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala parehot ko. Iso nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanya ka, tapnag tinulong ta. Banag ko lang yata kat matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siyak, ti parikot mo. Sika. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon. Saan ka siguro kanya? Tapno di mo maawatan dekat kuasawan. Anya? Banaman nakman dito eh. Amang ano niya pa iti, maramit ko kan ka. Ingka dyan! Auntie, jakam mo no anya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter aramidan na. Ibaga na kung maano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din nilando day tangar aramidan ti anak na. Jakam mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputa bantayan na kano ti sibog dagiti mulan ha. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y laang. Amangan nga min no ibagana, abasit labanag, kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipun nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot tan ti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uri asinong mat ababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya nga min ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya. Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Dalang amin pampanunutak. Iso na ginuma kidirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama.
agpanunot ka kumamatan. Ay nasaya at tayo may kamutlaang dito'y tersenak, abalayan lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Nay, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawid iti rabi. Ah, Imbaga na kano, aparikot na ti kanakak. Diyak mo, no anya ti problema na kan ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti araramidon ni Rendon. aniya. Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinublian namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tatalando ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetaw ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak ti panagkalaysa darin doon kan Clara. Nagsaritaan da, nga ijay balay darin doon ti pagnagdanda. Kabayatan na, saan aninamnama ni Rindon. Nga agsubli ni Beverly akayan-ayat na manipod at dada iti kolehyo. Mas daumat ni Clara iti kalaat a panagbaliw ti asawa na. Kat iti may sangal daw, anagawid ni Rindon anabarteg. Nasauna iti asawa na, aparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara, iso nga imbingay na daytoy kanina na ising. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe nga madagaya man napasama kajak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kahit. Iso nga inrana naman iti iminaw. Ala, da kayon tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tatang, Apay, anya ka din ti mapaspasamakken ka? Anya ay ti parikot mo iti asawam? kwa, naamiris ko, adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Lukaw! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kaya't mo sakit di apasubsuban ka tapno agnakam ka, ah. Amom ka di tangay bagbagam. Tatang, No anya man ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasaya at dayta. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan. Ha? Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tano na umakan kat mabalin mo nga isublay. ha? Di ka agararami di ti jak magustuhan. Pakaibabay naklang nga amam dahi tangar aramidam. Nang ro na kadagiti na kay kamangam. Iso nga panunot ka na imbag rin down.
Pagbabawiyam iti udi na, day tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggag ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon. Ana amiris mo asaan naggayam nga ay ayatan. Pakawanin ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaida. Anya, Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anya man ti sungbat mo. Anya man ti panggadang mo. Aklunak. pakawanin nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Mawatam ko ma, asipod pa'y, kat agam amo kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya? Di ka mandanagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigod. Renton. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nakikalay sa kan ka. Clara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ay, para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaang tinaramid ta. Pudumet. Sa patalang niya. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panang ikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumatgayam nga ay ayaten ti babae nga ang kalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo kumantutupan day a babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka ano man. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya! Auntie, diyak amunan niya ti aramidag. Ay, Sa anak mata nagpangadwa nakikalay sa kankuana. Impay ko amin a panagayat kan pamatag ko. Apay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan anasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adada panagayat na. Ita masikugak. Ngamsaan met. Ala, di mo liwayan ti ang kararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tamakaamiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga aramidan na kan ka. Uwan ati. Dahita ti aramidag. Awan matpanggap kong hagibalas. Ngamin, uray kas ti aramidan ni Rendon. Mangnamnamak nagbaliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging kakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman naktay may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manungal daw nga inururay ka. Kasta ka di? Wan,
Amo mo takanayon ak amailiw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipod ita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara ijibalay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpas ngay na. Agpas ngay lata. Tilang kanyak kat ipaay ko tigatad ang kasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak ang nagbidot, anangayat kan ka. Apay na ito nagpintas sa bag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Kwa? Ingapok na itay di Hong Kong. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agayaman ako na ya. Sige, itad ko kada kwada yung agawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ak tulad tanong kayat ko. Sige, awan parikot iti dayta, Rendon. At ito'y tibagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamot trabaho. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kwa na. Wanuyag mo. Tasyak ti mangisuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akastamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka kadi makapungtot iti asawak akasken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laang gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay latak kuman ang nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaem, manulaangan abulan. Ipasngaynan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamutan? Nay, si kamot gayam, Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko la. Ito na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni Baby. Ha? Ni Clara? Adda ka di taunag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa imutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, saanin? Adda pa ngamin pag nakita. Ibatik langan, tayo ta junton kan kwa na. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko. Adda inyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di. Adtoy. 10,000 dayta. Imbagla ka no nga adda aramatem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni Baby. Anyaman tin ni Rendon. Dinak man la inuray. No may papan iti kwarta, adamot urnong ko. Kanadapay di kwartaan na urnong iti nagkalay sa kami. Umdat siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangayuan na kas asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako, nak.
Duwalangan abulan ti urayan. Ipas ngay kuntun ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kumaiti ibagbaga. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak mo tinapan iti tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't ngagkit-kita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na itahani? Sika lang tayo ayata. Apay na ito'y kawas na nakawara dito sa sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, isa ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan ni Jessilette. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak nga rod. Ay na. Nagadumot tanday taimat mo. Nagapamaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagit taimat mo. Siya kung ti mangawit. Itulod kan di tersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ak unay. Agpay tuludak ko may ti tricycle. Nga mabutangak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay matan ni rin doon. Di matlamaas yan iti asawanan. Piolo, Ah? ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampay ang nalagip mo man ti uminom. Agas latiban mo pare. Si kakid di mat. Amangan no agungat ni tatalandukan ka. No mabartek ka manan nga agawid. Sana kang agawid ije pare. Ha? Mapanak inton madamdama ije ayanda Beverly. Ije ka maturag. Anya? Pare, talaga ka di nga awan namnama subliam ni Clara? Kanti agbaling nga anak yo? Ha? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na, siyak lamang kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. Nung siyak laamay sa, nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly kan ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinapod na na. Parekot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, nonya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? No dya kagbidot. Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Oh, Namin anong aminan a daras a nadanunak nga adda kawas ti lalaki ije dagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngam mariknak asaan apod no dagiti ibagbagana. anya? Malingnakan na wala baka. Isad ng kunsabay lang timotor. Nagigaan na usawa na. Tapang batanti pagturungan timotor ko. Anya ti mapasamak ken ni Rindon. Papagayam, di yuliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti
Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti pungtot ni Tata Lando, na diswan na ni Rindon. Mariribukan mat ni Clara gapo iti aramidan ti asawa na. Nang ted ni Rindon iti kwarta ken ni Nana Ising, tapno aramatan ni Clara. Nagtultuloy mat ti relasyon na Rindon ken Beverly. Kat iti maysang aldaw, napan ni Rindon iti dagos ni Beverly. Kat gitaan nakita na ti kawas ti lalaki. Ngem nakuna ni Beverly, akawas ti gayem na abakla. Gapu iti dayta, nagatap ni Rindon, nga amangan no adda sa bali a lalaki ni Beverly. Kat gapu iti dayta, naginom ni Rindon. Agingga akas taunay ti bartek na. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kaslang marig na ka, Maulog. Isardeng kung sapay na ti motor. Naging gama o sa manak. Pangit na ti turungan ti motor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka. Aday maawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka no ni Manong Rendon. Anya, Ala, agpulas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Atay ko, nagsakit ti saka. Sakmay ko ti, nagutot. ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na fracture ti tulang ti makanawa na sakam. Anya, Gapo dayta iti panakatnag mo iti tepang. anya. Ala, urayan tayo biit di doktor. Dalusan na dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti saka. Anay ko, sakmay ko ti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor ana bartek ka. Di ka pala kami naturog ijay balay damanong piolo. Pasensya ka natin ko. Duwa nga aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako na mga umay mang bantay kan ka. Nupud numot laeng. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na Rendon, awan lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa lang iti pagparikutan. Iti kasta langam, panagkunam, kayat ka pa lang. Saanen? Anya. No ti ammom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali a lalaki. Saan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi titunggan maysa. At least, may paay na amin nakasapulak. Kan pagragsakak. Anya. Saan akaskan ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglinipat tan, Rendon. Apay nga italaang nga umay mo ibaga kanyak, Piolo. Kwa, madanaganak ngamin. Amangan no maklaat ka. No kasta, adda ti asawak iti ospital. Asino nga timang bambantay kan kwa na. Kumusta nga tan ti asawak? Wan, aday di ospital. Kat panagkunak.
Medyo mabayag pa iti ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Sapay saan mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Clara, amang ano di mo kabaalan, numakitam ni Rendon, iti kasya kasasaad na. Di ka madanagan. Kabailak. O sige, agsagana ak. Tamapanak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen auntie, di kay madanagan. Kabailak. Madanagan ak namin. May salaangan abulan, agpas nga ikan. Numabalin, liklikam kumati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ingka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabailak. Ala, inumam da ito'y agas mo, Manong. Before meal da ito'y. Iso nga inumam pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, iyag mo nga rodan. Mabiit lang. Ada nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Ada ka no ijerwar. Anya? Ala, inumam da ito'y. Tayo nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasama kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawak? Okay ka di laang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man, tay pakitam kanyak. Jakmat ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot tayong black na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Siyak pa'y lang ti makaamukan ko na. Jak bye-bye anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kunti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, Manang. Isu na laang, tasigun iti doktor. Mabayag pa, isakbay ang makarwar ni Manong dito'y hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpasngay ko. Saan pa'y ang makaruwar ti asawak? Jak may sigurado, Manang. Ngamsapay la kuma, taagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito'y hospital. Oh, adtoy, nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kankwana. At dalata, anak kasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadaning ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan aga po tamadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan anarigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkid daw kakankwana iti pamakawan para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Rendon balasang ko?
Isigon ka ni Levi. Nasayaat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak-anak kastrik iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no. Sakbay ang makaruar. Ay, kasta aya. Ay, anya ngay nga roon. Di mo la taliwayan at ang kararag anak ko. Wen, auntie. Kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay pampanunot, Wan. Wen, auntie. Kat agyaman ak unay, iti kanayon a panangan andi ngayo kanya. Anyang ay balasang ko. Kumusta tirik nam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Ay, mabit laang nga rod. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantayo laang nga iti ospital. Sige man, auntie. Kat agyaman ak unay. Tatang, apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di. Ha? Nay, sana nagawid nga ading mau. Inyag damot lang ni Clara idirabi iti ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mau. Anya, Adda kay adwa dito ospital nga agasawa. Nga may jay laeng delivery room dayan ni Clara. kasta ka di tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka? Sidig lang ni Clara. Ngamjak may masarong karan. Anya nga tante kasasahad da iti anak mi. Isu nga rod ako nagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanday to'y apo ko. Wan nga rod, auntie. Ay, sigurado ang maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan at iputot na. Ay, no mabalin la ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon. Ipantayo ko ma. Kumanga rod, auntie. Ngam saan mat amabalin. Pinicture ko mat kit di. Isulaang ti ipakitak madamdama. Ay, anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na, tiputot na. Oh, adto'y manong Rendon. Gitaam day tiladawan ti putot mo. Iso dahi tante anak ko. Wan, gitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya, kat kumustan dagiti aginak ating ko. Nasaya at lata. Imbaglaangan, tada ni Nana Ising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko, numapan ka man ni Jay. Ibagang nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Levi. Wan na. Wen, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo'n ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga rod takasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, ing kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Wan, auntie. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit, kumustan tirik naman akaw. Nasayatin tatang. Mayadang kumutin ti may sasakak. Nasayat no kasta. At do'y tikawas mo. Agpalas ka. Tada sumangpat a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak a bisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wayne, umay da ka kano sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kat, kumustang tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pay.
Tamang isaga na kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Apay kiti na saan? Sige. Saklutan ni Baby Rendon Jr. Nag-cute matan ti anak ta. Cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladahon ti ragsak ko. Itata nakita ti anak ta. Agyaman aknukas ta. Clara, ada kayat ko akit dawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nagpaayan. Amo ka nagkurang akad na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan nak. Ikanak ko may timaysa. Uwan na maudi akong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Katita, kaya't kung ay panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Anya ti sungbat ni Clara iti kidkidawan ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo ang napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ada ko makayat ko akit dawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nagpaayan. Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ken amo asaan akas ka rin na para kan ka apakawanan nak. Angin, ikanak kumapay ti maysa, wano maudi akong daway. Rendon. Nagbabawi akong ti amin ngayon nararamid ko. Kaya't kung ipanagnak kada kayo dayta, apa nagbalbaliw ko. Impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka, itibiyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat dagiti karkararag ko. At sapay la ko ma, tama ka amiris kan. Rendon, diyak mo noon niya tibagak itakan ka. Saan kang apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam nga awanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputan mo matabasol ko ti amin. No apaya kas ti tinagbanagan ti ayan ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang ti saan. Clara, Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat kung ay panagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takderaklat ta dagiti sa patata. Idi nagkalaysata. agyamanak. Ikarik nga ramidak ti amin. Ipariknak kada kayo ti panagbalbaliw ko.
Ay na, kasta nagaruti nagsaritaan nyo Manang Clara. Manong, Saan mat, ading ko? Si kakit di mat. Oh, anya. Naisagana yung kadin kanitatang timaka na pagsasangwan tayo? uwan Manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kadin ko, ha? Ala, mapantayo niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige, yag mo nga roda ni baby. Ta siya kung timangubakan ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang, Man ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pagan ano da ka pa ilang asubyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputa na singpait, man nakaawat kan napakumbaba. pagbababoyak na iti nararamid ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Gaurayawan sir-sirbik nga asawa ka na ma. Ket naklundak-lata na iti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak kao? Isong ay bagbagakan ka ang agpaimbag ka iti hostaw. Iti kasta, masulnitam tinagkurangam iti pamilyam. Uwan, tatang. Aramidak ti amin para kadakwada. Ada pa'y matbasit ng ornong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa'y laabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma, iti kasta, ada kabukbukudan tayo abalay. Oray basit, tinapatag at ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas ta tinapanunot mo. Uwan nga rod, no hindi pala kumakalkalpas ti kalay sata. Amangan no daksalan ti balay tayo ita. Ha? Nadyak ko managar-aramid iti may kaniwas. Hindi pala ko mga adapundar tayo. Ay, saan aday ta ti kayat ko asawen ha? Ti ko nag, pagyamanak, tanapanunot mo day ta abanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Anti ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray, basit laang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamot ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isunto nga agimbag ti sakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan ak unay para kada kayo. Agyaman ako nay, anti. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Adda aklat ta nakasuporta kada kayo. No day ti plano yo ay kat nasaya at rin down. Uwan, tatang. Parugyak, apa man na maimbaganak iti usto. No saklamay sa. Uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan. Tawan mo't latikan kadwami kiniading mo alebi dito'y balay. Ang nasaya at mait. Tapno amoyo ti addaken awan iti pagtaingan yaw. Tatang. Ken maysa, si Katyama. Amom dagiti banag apagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, no anyaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidan. Tano lumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. Uwan, tatang. Agyaman akunay kada kayo. Gaputa ka na yun dak abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamot Gayam, Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos laeng. Siga ngay, kumusta ka moten? Kaslag may saka anak itsyendaan. Apay, tikayan ayat mo ngay. Sino tidakda kamatang? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan nag-break kami. Anya? Awan Gayam.
kumusta mo to ni Rendon, agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Ah, kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timbaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babay na rin babae. Ibaga na pa'y laeng apa kumustaan ka kano. Sipot pa'y, awan babay na day jay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugali na kan ni Clara. Siga pa'y lati makamu iti anak ta, ha? Mapanak ijaili ita. Ha? Ada ngamin kurang ang materyales. Iso mapan kami kani Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod. Mapanak iti pagkatangan iti karni. Tagumatang ang iti sidaan. Rendon? Ah, Beverly? Juan, siya ka rod. Kumusta kan? Naimbagan ka matgaya man, honey. Di nakawawagan iti Honey. Ang mga nadamakangan, nakababayin. Diyak lang pagarok nga agsarak ka manan. Rendon, ada ko makayat kung maibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayong sa anak nga interesado noon nyaman ti ibagang. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat lang bailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Noon niya ak idi. Nagbalbaliw ang itan para iti pamilya ko. Apay kasta ti langam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa, awan day tayo bakat. Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malaganan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo't kanday dya babae? Diyan ka mo. Sa anak nga interesado ang mga mo. Noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan. Pampanunutak lang. Asapay lang ko ma. Tanalawag kan kuha na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para ka na kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iji palengke, manang Clara? Wen kano, isumot ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdaddadaal iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mga min ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimad. Kan kabailan na apaggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di? Wan manang, iso apagyamanak laengan, ta saan nga iso tiin kalaysa ni manong ko. Levi. Tano dayjay tiin tuloy ni manong? Amangan numatay laeng ni manong ko iti konsumisyon. Anya? Ay na, maragsakan na unay bakat. Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamit na. Wen nga rod, nagbiit. Pampanunutak nga rod bakat. Ipablestan dati balay. Tapno makaakartay matan. Wala, mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rodan ti blessing na. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayaw, anak kaw. Tatang. Nalpasan da ito'y balayaw. Uwin nga rod, nagbiit tatang. Kahit, kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw? Pagsaritaan mi pa'y dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbiit talaga. Kasta Amin na banag, basit man wenno dakkel,
pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga rin no kaanaw. Tapno awisak tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan ak nga road, tamakitak mo ti panagbalbaliw ni Rendon abalayan. Way nabalayan. Manipo di na disgrasya. Ijay mo na nakaamirais. Kasta ka day. Ang di mo kunaan nga imbaglangan ta na disgrasya abalayan. Iso nga rin ti kunak. Ay, si kakit di mo't abalayan. Naira na laang mo't siguro akas day tinapasamak Wen siguro. Kahit sapay la ko mga raw. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw na. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo, Clara, kan Rendon. Agyaman ak unay, anti ising. Agyaman kami, auntie. Ay, nagmayat ti pa nakarami to'y balayo. Wen nga ro da balayan. Mayat, gaputa plinano da na imbag. Nasaya at garod no kasta. Ay, sapay lang kumatagtultulo yun dayo na. Amin a plano yo. Pagtungtungan yo nga agasawa. Wen anti, nakasaganan dagiti makan. Mapantayo amin ija kusina. Tamangan tayon. Way, nanakaw. Ay na, dayto yung ti kararagsakan na pa sa tibiyag ko. Bakit? Ha? Ti makadwa kayo iti anak ta, iti bukod tayo pagtaingan. Kasta akmat lakay. Ay na, naragsakak. Gapo iti laksid, dagiti panubok iti biyag ta, kat nabaulan ta. Agyaman ako na, Clara. Gapo iti kinapakumbabam. Ken, kinaman nakaawat mo. Nasayat lata tinagtungpalan ta. Nga oray ado dagiti inararamid ko abidot. Asaan mo't makatulong iti panagden nata. Awan anyaman na, Rendon. Gapo day ta iti sapata at tinakdarak. Nga oray kaano man, sa anak to asumuko. Agyaman na, Clara. Ikarik. Dayto yan ti baro apang rugyan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Sapata. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.